Tše ke ditaba tša sepedi tša SABC thwego tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. SADC has continued to provide support towards two major political and diplomatic processes. Lefapha la ditaba la SABC le tišeleditšwe gore ditopo tša mašole a lesomenne a sešole sa Afrika Borwa di šetše di tsheletše ka Uganda di lebile mono gae. Preliminary investigation indicates that he went missing about 2 days ago. He stays in this area called Ronald's Vlei in Kimberley. The family actually saw his shoes floating in the water. Go sa letetšwe gore maphodisa a utulle gabotse mabaka ao a hlotšego lehu la monna yo a wetšego ka petseng ka Northern Cape. Bagešo ke Tebogongele gomme ke thušana le Mpho Teme. Lefapha la ditaba la SABC le tišeleditšwe gore ditopo tša mašole a lesomenne a sešole sa Afrika Borwa di tseleng go tšwa Goma go putla ka Rwanda di lebile boemafofaneng bja boditšhabatšhaba ba Entebbe go tlišwa ka mono gae. Go etaetša di šetše di tsheletše ka Uganda. Mašole ao a bego e le karolo ya sešole sa Afrika Borwa ka DRC le sa United Nations a hlokagetše ka Congo nakong ya ge marabela a M23 a ba thopa ka toropong ya Goma le ka karolong tše dingwe. Bahlankedi ba mmušo wa Afrika Borwa ba be ba šomišana le United Nations go buša ditopo tšeo ka gae. Go letetšwe gore ba fofišwe go tšwa Uganda go tla ka mono Afrika Borwa. Ebile leeto le letelele kudu go malapa a mašole a SANDF ao a bolailwego ka bohlabela bja DRC. Bekeng ya go feta bolaodi ba Afrika Borwa bo lokolotše maina a mašole ao a bolailwego. Tshepedišo ya go bušetša ditopo tša mašole ao ka nageng e diegile go fihlela United Nations e tsena seemo ka bogare. Go letetše gore ditopo tšeo di tlišwe ka nageng go tšwa ka Uganda. Seboka se se kopantšwego sa SADC Eastern African Community se thomile ka kwa Tanzania. Ditona tša dihlopha tše le baetapele ba bangwe ba emakala gore ga go rena khutšo ka bohlabela bja Congo. The security situation in the eastern part of DRC remains volatile, characterized by attacks by M23 and the capture of Minovo, Sake and Goma, which resulted in the death and casualties of civilians and peacekeepers, worsening an already fragile security and humanitarian situation in eastern DRC. Moetapele wa SADC o re kopano ye tshwanetse go tšweletša dipeelo tše di botse go Congo. In our quest to find lasting peace and security in DRC, SADC has continued to provide support towards two major political and diplomatic processes which are aimed at facilitating dialogue. Go le bjalo moetapele wa dinaga tša bohlabela bja Afrika o re ba ipopile ngatana go šogana le masetlapelo a ka Congo. We have jointly followed through on the decision of the summit, hence this meeting today. The technical work we shared with you to support this meeting is not conclusive, but it is meant to provide a basis for broad deliberations. Dihlogo tša mmušo tša SADC le tša bohlabela bja Afrika di tla ba gona sebokeng seo se rulagantšego go swara go sasa. Go sa le bjalo komiti ya palamente ya sešole e nyaka go kopana le go bolela le bakantoro ya mopresidente ka ga go katološwa ga nako ya mašole a naga ao a rometšwego ka DRC. Se ka morago ga gore mopresidente a romele lengwalo go komiti letšatši pele ga matswalo a morena ngwagola a ba tsebiša ka go katološwa ga nako ya go dula ga mašole ka nageng yeo. Go sa le bjalo maloko a mangwe a palamente a nyaka go kwešiša le hlalošo ya gore ke eng seo se dirilego gore go tšewe sephetho sa go katološa nako ya go tšwela pele ga mašole go ba ka DRC le gore gabotse mašole a rometšwe ka nageng yeo go dira eng. We will draft the letter and bring it back here next Friday, which should say that the committee notes that the deployment has taken place, and secondly, that we seek an explanation from the president
on why the letter to us arrived outside the 7-day window. And secondly, we require an explanation from the presidency on the exact meaning of the paragraph that talks about support to the DRC government to neutralize the rebels in pursuit of peacekeeping, so that we have clarity. Bjalo ka mehla re khopetse sa mafahleng a gago ka gore mopresidente Cyril Ramaphosa o butše parlamente semmušo bošegong bja go feta ra botšiša gore na ke eng seo se gogilego šedi ya gago le gona o bona a hlokomologile eng polelong ya gagwe maikutlo ka WhatsApp ke ao na mo polelong ya mopresidente o ne seo ke solang ke di bethela matso ka moka ke ne le dipolelo tše di botse fela re emetse fela o di phethahale e ke di ka phethahala ka nnete ka Cyril Ramaphosa di nthatše dintši o kgonne go di kgwatha e fela ye ya gore mmereko yana o sa tlo nyaka go dira di-space tša mmereko re le ma-South Africa a re sa tshepa selo Ramaphosa a re sa motshepa dilo tše kao fela o misitše le point ya mining ya taba ya di-illegal mine o paletše go e bolela mola a bile le chance le yona e mo paletše so Ramaphosa ke bona a misi opportunity e kgolo ra ka re bontšha dilo tša mannete goba gore botša dilo tša mannete nna presidente ke mo utlwile ka gore o tla thusa ka go tlhokega ga metsi a ba thusa le batšha go ka kry-a mmereko ba ba feditseng dikolo speech sa Mr. President se re straight se bile se le predictable and o tla utlwa hangata ntse re we will ha wana mohlageng we are doing this and that Cyril Ramaphosa ra leboga molaetša mo botse le ditaba e botse ge re tla mo tabeng ya mešomo bana ba borena meloko le metswalle tlhoko ga mešomo ke mentši phela bolela tabete ka metla ya re mešomo e tla e phethagale se jerno re tla re ke dipitse ra bona ka mebala go saletetšwe gore maphodisa a Northern Cape a utulle gabotse mabaka a wa hlotšego lehu la monna yo a wetšego ka petseng maphodisa a go rutha a ile a bitšwa lefelong leo ka morago ga go nyamelela maphodisa a hlakodišo le a go phuruputša go tšwa ka Free State le Northern Cape a ntšhitše setopo sa monna yo ka petseng Sepolesa se re ha se so tsebe sesosa sa lefu la monna ya wetseng ka hare mokoti ona nakong ya ho nyamela ha hae matsatsing a mararo a fetileng lekala la pholoso la sepolesa le ile la bitsetswa sebakeng sena le hona ho ntsha mofu ka hare mokoti ona ka morao re lelapa le bone dieta tsa lehlatsipa sebakeng sa ketsahalo. Yes, most definitely the preliminary investigation indicates that he went missing about 2 days ago. He stays in this area called Ronald's Flay in Kimberley. The family actually saw his shoes floating in the water. It's an 11-meter deep pit that had water inside as well. And they contacted the police after they saw the shoes floating inside the water. Sepolesa se boetse se hlalosa ha diteko tsa ka mora lefu di tla bontsha sesosa sa lefu la monna enwa. Yes, for now we're going to open up an inquest docket. It looks that there's no foul play suspected at this stage. It looks like he slipped and fell, but we're not sure. Investigation will dictate to us as to which way we can go forward. But for now, we will be investigating an inquest into the death of the 36-year-old man. Se boetse se ipiletsa ho mang kapa mang ya nang le lesedi ya ka thusang diphuputsong tsa sepolesa ho iteanya le sepolesa se haufinyana. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC Kimberley. Mothuši wa tonakgolo ya peleng ya Free State Ace Magashule Morwadi Cholota o tla leba kgoronkgolo ya tsheko ya boipiletšo. Cholota o boditše kgorokgolo ya tsheko ya Free State gore o ikemišeditše go dira kgopelo ya boipiletšo kgahlanong le kahlolo ya yona ya go phaela thoko kgopelo ya gore go swarwa ga gagwe le go bušwa go tšwa Amerika go tsebagatšwe gore ga go molaong le gona go kgahlanong le molaotheo. Cholota o lebane le melato ya bomenetša le bosenyi ya manago le bogoboga bja go tloša marulela a marela.
leqwetha la tjhelete le bolelletse lekgotla hore le ka se netefatse hore le malala a laotswe bakeng sa hore nyewe e dule ka ha ba tla leba lekgotleng le leholo la maipiletso ba nganne ka hore ha jwale tjhelete ha maemong a ho itukisetsa nyewe eo e behetsweng hore e tla dula ka kgwedi ya Mmesa monongwaha. Accused number 17 was parachuted, and I use the word with respect, into the trial or these proceedings some time after all the parties or the main parties had already agreed on a trial date which stems from as far as 2023. Botjhutjhisi bo boletse ha sena e le moretao ke fela wa ho senya nako bo re nyewe ena e keke ya atleha le wa atleha lekgotleng leo le leholo la maipiletso. Now, over all this period of time, the defense should have gotten their house in order and should have been in a position to tell the court, yes, we are ready for the 15th of April. How long does one need to prepare? Lekgotla le boetse la utlwa hore baqosuwa ba banyeweng ena ba tla tlameha hore ba fumane maqwetha a mang ka mora hore maqwetha a bona a ikgule nyeweng ena. My order is in this regard, and I believe it will immediately be communicated with Wilma, the Judge President's secretary, and then all parties will of course participate, and on such a date there will be a final pre-trial to be held in this regard. Lekgotla la dinyewe le lebelletse hore le tla beha letsatsi moo bohle nyeweng ena ba tlang ho kopana ho seka-seka tsohle tse salletseng morao. Makgala Masiteng, Lefapeng la Ditaba ho SABC Bloemfontein. Ka go le lengwe lekala la di-Hawks le ba lefapha la bomenetša kgorong ya tša sephethephethe ba golegile bahlankedi ba mmasepala wa Lephalale ka Limpopo ka ditatofatšo tša bomenetša, bosenyi, letsogo le kobong. Bahlankedi ba bahlano ba swerwe ka go rekišetša batho mangwalo a go otlela le go amogela šunya. Bahlankedi bao ba swerwe nakong ya ge ba le mošomong ka dikantorong tša mmasepala. Go šetše go swerwe bahlankedi ba sephethephethe ba lesometshela ka ditatofatšo tša go rekiša mangwalo a go otlela morago ga gore ba gononelwa ba lesomete ba swarwe ka Polokwane ngwagola. Bašomi ba bahlano ba mmasepala go akaretša balekodi ba di-license le ditleleke ba golegilwe morago ga dinyakišo tšeo di tseneletšego tša maphodisa tšeo di tšere go tekano ya mengwaga e mene. Di-Hawks di amogetše tshedimošo ya ka sephiring go tšwa go maloko a setšhaba ao a beilwe gore bašomi ba mmasepala ba rekiša di-license tša go otlela. Go begwa ge ba bangwe ba e bego ba hwetša di-license ba sanka ba legata le ka mono province ya Limpopo. Bao ba golegilwego go akaretša basadi ba babedi le banna ba bararo. Ke sebakanyana re šetše tiragalo tše morago mo e le gore ile ra nyakišiša go fihlela mo e le gore re kgona go ba le operation go ba lesolo la go parara la go swana le ka kgwedi ya Setemere ngwageng wa go feta lekala la go hlapetša mebileng la Road Traffic Management Corporation le golegile bahlapetši ba tsela ba lesomete malebana le ditatofatšo tša go tšea šunya go baotledi ka toropong ya Polokwane. Bahlapetši bao ba golegilego ba šetše ba tšweletše dikgorontsheko tša go fapana ka mono Limpopo. These illegally issued licenses, they are a contributing factor to the high number of traffic accidents we see in the country. Zwane o re bahlankedi bao ba tsellelago ditiro tša go tšea šunya di baka ke bogopo fela ka ge ba lefelwa megolo e mekaone. It's great from the officers, their desire to enrich themselves quickly, but also they're taking advantage of the desperation that they see on people. Masepala wa Lephalale o re o tlontša maikutlo malebana le go golegwa ga bašomi ba bona morago ga go hwetša tshedimošo ka botlalo go tšwa go maphodisa. Bagononela bao ba golegilwego ba tla tšwelela pele ga magistrata wa Lephalale ka mošupologo. Bona ba lebane le ditatofatšo tša boradia, bomenetša le go tshela molawana wa National Traffic Act. Ke Mahlatse Phalading, ditabeng tša SABC Lephalale.
ditaba di tswela pele. Kgoro ya pušo tirišano ka Northwest le merero ya setšo e re mebasepala ye seswai go ye 22 e ka tlase ga tshepedišo ya taolo ya kgapeletšo ya tsenogare go ya ka karolo ya 130 ya molao wa taolo ya mašeleng ya mebasepala ka baka la taolompe ya mašeleng. Mebasepala ye ke Ditsobotla, Kgetleng Refir, Madibeng, Ramotshare Moilwa le Tswaing. Le ge go le bjalo kgoro e re go sana le mošomo o montši wo o swanetšego go dirwa ka mmasepaleng wa selegae wa Ditsobotla wo o aparetšwego ke mathata. Bjalo ka tshepedišo ya go tsena gare taolo ka moka, bahlankedi ba kopane le bašomi bao ba bego ba le kgahlanong le se go akaretšwa boitshwaro bja bosenyi bja go swana le go thopa ka dikgoka. Masepala wa selegae wa Ditsobotla ke nngwe ya dimasepala di le 8 tse di senang tsamaiso e tsepameng mme se se tlhola gore thebolo ya ditirelo e koafale. I think we must be honest that local government, district government and the provincial government failed the people of Ditsobotla over a very long time. So what we desperately need is for the president or a high-level intervention in this town where people are serious and to really change the situation in Ditsobotla. All the previous efforts that they've made, administrators, provincial executive representatives, was just a waste of money. Ba lefapha la dipuso tshwaraganelo le merero ya setso mo profenseng ba re le fa ditsereganyo dintsi di le teng go santse go na le dikgwetlho di le dintsi mo masepaleng o. 14 months since the deployment of the PER and the intervention team, the environment has not been conducive for the team to can implement the FRP. The intervention team has witnessed and experienced the prevalence of organized crime in the form of being held hostage and kidnapped, which makes it impossible to operate within the precinct of the Ditsobotla. Go na le dithulaganyo tse di ntseng di tsweletse tsa go fetisetsa tiro ya go tlamela motlakase kwa go Eskom go netefatsa gore baagi ba tlamelwa ka motlakase o ikanyegang. The municipality is facing a different challenge, including a lack of financial capacity and the necessary skills to handle provision of electricity, and we believe handing over the electricity supply is the best decision as other intervention did not yield any desired results. Puso e kaya gore tsereganyo ya mo Ditsobotla ke karolo ya maiteko a magolo a go rarabolla mathata a tsamaiso mo dimasepaleng di le dintsi. Sentle Englishihi, SABC News, Lichtenburg. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e hlatlogile. Theko ya dirafša e kaonafetše ntle fela le ya oli. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube, Ishita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya boselela mo go SABC 2 le lehae. Go latela kakanyo ya maemo a boso, Thobela.